Bantu mwese munteze amatwi ndabashuhuje nimugire amahoro ikaze nanone kwamikanya ku rubuga rw'inyangamugayo. Uyu munsi nzinduwe n'impuruza ndetse no kuburira leta ya FPR Inkotanyi irangajwe imbere na Paul Kagame nyisaba ngo ifungure ibohore umubyeyi Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitike utavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda, kandi nsaba FPR Inkotanyi ngo yitegurire iherezo ryiza, byibura rimwe isige inkuru nziza imusozi. Uyu munsi rero ndumva ikindaje inshinga ari ukugira ngo nibutse abanyarwanda cyangwa se dutekereze nk'abanyarwanda, kubera iki Victoire Ingabire Umuhoza afashwe nonaha, kubera iki afunzwe nonaha ngaha, ni ukubera iki bari kumuhimbira cyangwa se bari kumuvugira biriya bari kumuvugira, kubera iki nonaha ngaha. Kandi nifuza kubwira leta ya FPR Inkotanyi ndetse na Kagame by'umwihariko kugira ngo ahagarike, arekeraho kandi yitegurire n'iherezo ryiza, kubera ko nta kitagira iherezo. Byaba byiza iyo umuntu akiriho cyangwa agihumeka umwuka w'abazima hari ikintu ahinduye rugikubita. Rero ntabwo bikwiye kugira ngo tuzajye duhora turi muri gatebe gatoki. Nk'uko mwabibonye rero, nk'uko biri gusakara mu binyamakuru, umubyeyi Victoire Ingabire Umuhoza uyoboye ishyaka rya Darufa Umurinzi ritari ryemerwa mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ukomeza gukangurira abanyarwanda kubahumuriza, guhangayikishwa ndetse no kuraza ishinga n'ibibazo biri mu gihugu cyacu, yafashwe arafungwa. Ariko se kubera iki? Nk'uko mwabibonye birimo birahwihwiswa cyangwa birimo birakwirakwira, cyangwa se leta y'u Rwanda yabyivugiyeyo ubwayo ko azize abantu basomye igitabo cyitwa ni gute nahindura cyangwa se nagira impinduramatwara, cyangwa ni gute narwanya umunyagitugu ndi mutoya nta ntege mfite kandi nakoresheje intwaro, nkoresheje inzira y'amahoro. Banyarwanda, banyarwandakazi, FPR muyoboye igihugu cy'u Rwanda, mwaje mu Rwanda muvuga ngo tuje kubohora igihugu tuvaye mu mahano ya jenoside, ariko ibyo mwakoreye abanyarwanda mu myaka irenga 30 twarabibonye. Ese reka tuvuge ko abasomye igitabo, gusoma igitabo cyo gukora impinduramatwara, cyo guhindura ubutegetsi havaho ubundi, cyangwa se cyo gukuraho umunyagitugu udakoresheje intwaro, uri umunyantege nkeya kandi uciye mu nzira zinyuze mu mahoro, tubyita icyaha. Igihugu ubu ngubu wowe Kagame Paul urimo urashaka gukora intwaro cyangwa se gusakuma intwaro kuziterateranyiriza mu Rwanda, igihugu wafashe ku mbunda, igihugu cyari kirimo imiborogo, n'ubu igihugu kitari cyashiramo imiborogo, ufasha abaturage b'u Rwanda banyuze muri ibyo bihe. Urumva utabashishikariza ahubwo bitashyirwa muri gahunda ya leta yo kugira ngo umunyarwanda wese yige asobanukirwe n'ukuntu impinduka zaba mu mahoro nta mahane. Dukurikije ibyo muri gushinja Victoire Ingabire Umuhoza ndetse n'abari abarwanashyaka be ndetse n'abatewe n'abandi, urumva mudakunda amahane, urumva atari mwe mukunda amatiku, urumva leta ya FPR Inkotanyi irangajwe na Kagame atari mwebwe bicaye. None se niba mudashaka gusimbuzwa cyangwa se kuvaho cyangwa se isimburana butegetsi
rivuye mu mahoro, murashaka iki? Murashaka gukomeza kumena amaraso? Murashaka amahane? Ese abanyabwenge, abanyapolitike, abategetsi, abasirikare, abantu bose bize bari mu gihugu basomye, abanyamateka, muri kumva mutari gusebya igihugu? Kumva ko umuntu yasomye, yasobanukiwe, arajijwe inshinga no kugira ngo ubutegetsi bw'abanyagitugu cyangwa buveho nta maraso amenetse? Muri kumva icyo ngicyo ari cyo mwakagombye kugira icyaha? Muri kumva mutari gusebya igihugu? Muri kumva mutari gusebya abanyabwenge bo mu gihugu, abanyabwenge bicecekeye? None se umuntu nadasoma, nadasobanukirwa, azamenya gute? Azakoresha ubumenyi gute? Ibyo ngibyo ndabona ari ahubwo leta ya FPR irimo irasebya igihugu, leta ya FPR irimo irasuzugura abanyagihugu bize, leta ya FPR irimo irashyigikira urwango n'ubwicanyi no kumena amaraso. Mu bunyurabwenge, mu kwigisha amateka, mu burere mboneragihugu, icyo gitabo nashishikariza abanyarwanda, abarimu, n'umuntu wese wabonye amahano twanyuzemo kuva FPR yatera ku itariki ya mbere z'ukwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda, gusoma igitabo cyangwa ibitabo nka biriya byazana impinduka, tutongeye gusubira mu maraso, tutongeye kumena amaraso. Gufata Victoire Ingabire mukamushimuta kuriya, tuvuge ko wenda ibyo byaha ari urwitwazo, ariko nubwo ari urwitwazo mwafashe, ibyihishe inyuma ari ibindi, birabasebya, birasebya leta y'u Rwanda kurusha uko byakayirengera. Abagira inama Kagame, abagira inama FPR, abagira inama leta iriho, mubabwire ko bari kurenga wa murongo utukura biciriye. Ibi bintu ni ibintu bisebya igihugu, yaba mo imbere, yaba ku ruhando mpuzamahanga, yaba ku mateka turi kwandika nk'abanyarwanda. Reka twibukiranye gato gato, usibye no gusoma igitabo cyavuga ngo twakuraho impinduka gute. None se Kagame, none se FPR, muri kwishinja ko muri abanyagitugu? Niba bavuga ko ari umunyagitugu, gukuraho umunyagitugu ku mahoro, mukaba mwarazaniye abanyarwanda amahoro, mukaba muvuga ko inkotanyi ari ubuzima, gusoma icyo gitabo bibatwaye iki cyangwa bibakozeho iki? Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kizwi ko gifite ubushotoranyi mpuzamahanga, gifite tekinoloji ya gisirikare ihambaye, gifite intare za sarambwe, gifite ubwirinzi bwa hatari. Ejo bundi Kagame uheruka kutubwira, uheruka kutwereka wifotoranya n'imbunda za rutura zizakorerwa mu Rwanda. Ubwoba ufite bw'igitabo ni bwoko ki? Ubwoba ufite bw'umubyeyi ukoresha ijambo kugira ngo ahe ihumure abanyarwanda ni bwoko ki? Usibye no gusebya abanyarwanda, usibye no kwerekana ubujiji, usibye no kwerekana guhubuka, usibye no kwerekana kutagirwa inama, mwerekanye muri ibi byose murimo murakora musebya igihugu, mwerekanye n'intege nkeya, mwerekanye n'ubugwari, mwerekanye n'ikintu kimeze nk'ubufura. Umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda Kagame, ninde muntu ubagira inama? Ese mwibwira yuko ibyo mwakoraga muri 1990
ibyo mwakoze muri 1994, ibyo mwakoze muri 1996, bica abantu, shimuta muri Kongo inzira zose, uribwira ko ari byo mwakora mu 2025 bigakunda, aho isi yose kuri murandasi za social media abantu bose babahanze amaso, ku mbuga nkoranyambaga abantu bose babahanze amaso, murumva bishoboka? Reka tuvuge ko Victoire Ingabire yasomye igitabo, cyangwa se abarwanashyaka be basomye igitabo, bakabikorera kuri Zoom batishe, batari mu buvumo, bikitirirwa ishyaka rye. Ese mwibuka amahano yabereye mu Rwanda aho mumaze gufatira igihugu? Tutagenze kujya mu mateka yo kwihorera, tutarinze kujya mu mateka yo kwica abahutu, tutarinze kujya mu mateka y'abatutsi bazize jenoside, tutarinze kujya mu mateka yo kurimbura imbaga y'abanyarwanda bari barokotse ndetse no kubasanga mu bihugu byo hanze. Reka dufate urugero rwa vuba ahangaha rwa Kazungu, yakoze exercise ya Hannibal mu gihugu cy'u Rwanda, akarya abantu, akababaga, akabahamba iwe, abantu barenze 1, 2, 3, 10, 20, akaba afunzwe VIP nk'intwari, akaba ashinzwe gutoteza Cyuma n'abandi n'izindi mfungwa za politiki. Murumva gusoma igitabo nubwo byaba ari byo ari excuse cyangwa ari cyo kintu mwakagombye kuba mushyira imbere nk'ikinyoma? Icyo kiranyagisha Victoire Ingabire yarababaye cyane. Mwamufunze mumurenganyije bwa mbere kubera yuko yabajije aje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, ari ibintu bitabaho, ari ukurenga umurongo utukura, ari ukwinjira mu gikombe cyuzuye, muramufunga, muramuhohotera. Ari uko yavuze ati ko mbona inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi, izindi nzirakarengane z'abahutu zazize jenoside cyangwa ubundi bwicanyi bwibasiye inyoko mputu, bahambye he? Bari hehe? Mwamusubirishije amahane no kumufunga no kumutoteza ku buryo butandukanye, ariko byarangiye mwebwe ubwanyu mwivugiye yuko hari abahutu benshi kandi benshi cyane bapfuye. Ibyo bintu turabifite muri archive. Rero ndifuza yuko mwashaka iyindi mpamvu cyangwa mwabwira abanyarwanda iyindi mpamvu mwafashe mugashimuta Victoire Ingabire nonaha. Ku yihe mpamvu? Muratinya iki? Ni iki mudashaka kutubwira leta y'u Rwanda, leta ya FPR na Kagame wowe by'umwihariko? Reka tugaruke ku ngingo ya kabiri. Muri guhisha iki? Murimo murahisha iki? Murimo murahisha iki abanyarwanda? Kubera iki ku itariki 19 mwafashe Ingabire Victoire mukamukura iwe avuye ku rukiko, ibyo twari turi kuvuga rw'urucabana, afite igihe azitabira, mukamufata ku buryo butemewe n'amategeko, mukamufata nijoro, mukamushimuta, mukamusaka? Muri kwikanga iki? Hashize iminsi, hashize imyaka, Ingabire Victoire Umuhoza akomakoma abanyarwanda, ahumuriza abanyarwanda, ababera aho mwebwe mutari Kagame Paul. Reka dusubire muri korona. Igihe utari uhari, warazimiye amezi angahe, yahumurije abanyarwanda, yababaye hafi, yabahaye ihumure, yarakomakomye, yatanze ibitekerezo by'ukuntu byagenda, by'ukuntu tutagakwiye kwitwara nk'abanyamahanga kandi turi abanyarwanda,
by'ukuntu twagakwiye kwadaputa situation igihugu kirimo nk'abanyafurika nk'abanyarwanda. Igihugu kiyobowe na leta ya FPR mugashaka gukopiya cyangwa gukoporora ibyemezo byafatiwe ku ruhando mpuzamahanga kandi turi abanyafurika turi abanyarwanda. Aho hantu Victoire Ingabire yarahabaye. Victoire Ingabire Umuhoza yabanye n'abanyarwanda abaha ihumure ryuzuye mu gihe bari bari kubasenyera Kangondo, Kibiraro ya mbere ya Kibiraro ya kabiri, mu Muhima, hehe, ahantu hose yarahabaye, avuga ukuntu ibintu byakagombye kugenda. Mu gihe wowe Kagame Paul wafunguye umunwa ukavuga uti babaterurane na Caterpillar, we yari ari kuvuga abanyarwanda bigende gute, tubane gute, itegeko ryakakwiye gukora rya expropriation ryagakwiye gukora gute, byakakwiye guhinduka gute, umuturage yakakwiye kwimurwa bigenze gute. Muranga ubwibone, gusuzugura abanyarwanda, kubishongoraho, kwereka abanyarwanda bari mu gahiri n'agahinda ko nta kintu bamaze, nta kintu bavuze. Ariko yarahabaye. Victoire Ingabire Umuhoza kandi yahabaye mu gihe abaturage bafite inzara, mu gihe ibiciro byazamutse ku isoko, mu gihe abamotari bari gutotezwa, mu gihe abanyagataro bari kwirukankanwa, mu gihe abanyapolitiki bari gufungwa nta mpamvu. Ababwira mu cyubahiro no mu kinyabupfura ukuntu ibintu byakagombye kugenda. Ibyo ashima akabishima, ibyo agaya akabigaya. Victoire Ingabire Umuhoza mwamuteranyije n'abanyarwanda mu gihe yazaga kwiyamamaza. Urubyiruko rwinshi turamubona twumva ko ari umusazi, ari igisimba. Ariko buhoro buhoro ko abanyarwanda bagiye bamwumva, bumvishije ko ari umubyeyi uri kumwe n'abanyarwanda. Mu gihe wowe udasura abanyarwanda, n'iyo ubasuye uba ugiye kubishongoraho, ari abayobozi barananiwe, ari abaturage barananiwe. Abasenyerwa, abasahurwa, abashimutwa, abamburwa ibyabo, abavanwa ku kazi, igihugu cyaradogereye. Igihe ibiciro byari byazamutse ku isoko, igihe ifaranga ry'igihugu ryataye agaciro, igihe ababyeyi bahohoterwaga, Victoire Ingabire yarahabaye. Ahubwo mwakagwiye kuba murimo muramushimira. Igihugu kitagira inteko ishinga amategeko, bose baba bari bandi yo bwana, yego mwidishyi. Ingabire Victoire Umuhoza yarahabaye. Ijwi rye abanyarwanda bari hanze n'abari mu gihugu bararyumvishije. Ngaruke kubera iki none ahangaha? Mu gihe Perezida Kagame wowe ubwawe na leta ya FPR n'abantu bake mwafatiye icyemezo abanyarwanda cyo gushora intambara mu baturanyi, i Burundi ntibaducira akarutega, Kabarebe yarabyivugiye, muri Kongo, muri Uganda simbizi, muri Tanzania turagoswe, turi peyi enclave, turi enclave mu mutwe, turi enclave mu mutima, turi enclave mu bitekerezo, turi enclave mu maso, turi enclave mu matwi. Nta makuru agomba kutugera mu matwi, amaso yacu ntabwo agomba kubona, umunwa wacu ntugomba kuvuga, n'ubwenge ntibugomba gutekereza. Tubi bifufumange, tubi bigarasha, tubi ibintu bitagira spin nyine biri aho ngaho. Rero Kagame na FPR yawe, nta muntu wagutumye intambara muri Kongo, nta muntu wagutumye kwiba amabuye y'agaciro, nta muntu wagutumye kwiteranya n'amahanga, nta muntu wagutumye kwagura igihugu umena amaraso y'abanyekongo, umena amaraso y'abaturanyi, ushimuta impunzi, uzibuza uburenganzira bwawe. Ariko naho ngaho Victoire Ingabire Umuhoza yarahabaye,
arakomakoma, avuga ukuntu twabana neza n'abaturanyi tutanduranyije, avuga ukuntu Kongo twayikenera mu rwego rw'imirire, mu rwego rw'imiyoborere myiza, mu rwego rw'uburezi abakongomani baradufashije, twakagombye kubashimira, ntabwo twakagombye kubica, ntabwo twakagombye kubiyenza. Mm? Banyarwanda banyarwandakazi, FPR muyoboye igihugu, ntabwo Victoire Ingabire Umuhoza yagutumye ubushotoranyi muri Kongo, ntabwo yagutumye ubushotoranyi mu Burundi, ntabwo Victoire Ingabire Umuhoza yagutumye gutanga ibitambo h'abanyamurenge kugira ngo babice babamare, induru zivuge, miliyoni 18 z'abakongomani zikaba zishize. Nta ruhare Victoire Ingabire Umuhoza afite kuri sanction ziri kukugirirwaho, zigirirwa ku Rwanda no kuri leta ubereye umutegetsi, ugifashe ku ngufu imyaka irenga 30 kugira ngo ubone ibihano bigeze hariya, kugeza aho igihugu cy'u Rwanda kiri kwamaganwa muri Afurika no ku ruhando mpuzamahanga. Ntabwo ibyo ngibyo Victoire Umuhoza yabigutumye, ntabwo abanyarwanda babigutumye, ubage wifashe. Ntabwo Victoire Ingabire Umuhoza cyangwa abanyarwanda twese muri rusange dufite uruhare mu kwirukanwa kwawe muri seyasi. Reputasiyo yawe cyangwa se imyitwarire ya Kagame wowe bwe n'agatsiko gatoya muyoboje abanyarwanda igitugu, ntabwo abanyarwanda cyangwa Victoire Ingabire Umuhoza abifitemo. Induru bari kukuvugiriza hose mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, ntabwo Victoire Ingabire Umuhoza abifitemo uruhare. Mwimuhimbiraho, mwimusagarira, nanga bafite, ingabo yonyine afite ni ukuri. Nongere ngaruke ngo kubera iki Victoire Ingabire Umuhoza, kubera iki nonaha Victoire Ingabire Umuhoza arakunzwe, yakubereye aho utari nk'uko umaze kubikubwira, ashobora gutanga ihumure n'icyizere mu banyarwanda, ashobora kuyobora abanyarwanda bose bakishima kandi bakanyurwa, ariko kubera uko itegeko rimeze, itegeko nshinga ya leta y'u Rwanda rimeze ubu, bamaze iminsi bahwihwisa ngo urarwaye wararembye. Katugere ku bintu bitatu. Hari amasezerano wanze gusinya guhera muri 90. Ni ibintu abantu bazi, n'uruhinja rukivuka rushobora kubyuka rurira ruvuga ngo Kagame Paul nta hantu azasinya ku musezerano, mu byibagirwe. Ibitarabaye kuva muri 90, 91, 92, ubwo perezida w'u Rwanda General Juvenal Habyarimana yemeraga ibintu byose, presiyo zari zimuriho akemera amasezerano y'amahoro, wamuryamye ku maso, uramwica, wohereza y'abandi bateruzi b'ibindi, bose barapfuye barashize, amateka turayazi. Ni amasezerano namwe wigeze wubahiriza, ahubwo nawe utuma bararye barimenge. Ku itariki 15 leta zunze ubumwe za Amerika iyobowe na Trump bagushyizeho igitutu, batugomba gusinya. Wari warivugiye ubwawe ngo mbona za Diamond, Colta n'amabuye y'agaciro ancaho agenda, wiyemerera neza ko musahura muri Kongo, ariko mufite abo musahurana, wanga kutubwiza ukuri. Ibyo byose nta kintu Victoire Ingabire Umuhoza yagutumye cyangwa abanyarwanda. Bakubaza niba ufite ingabo muri leta
ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uti ntabyo nzi, I don't know. Uragenda dusigira umugani wa Mr. I don't know. Perezida w'igihugu, chief in command, utazi aho ingabo ze. Ubwo urumva rero ko ingabo ziri mu kaga. Ibyo turabyemera, turabyakira. Niba ukeye kabiri uravuga uti nzapfa ndwana, nzapfa ngaramye. Ati muzirike umukanda, njyewe nzapfa ndwana. Mutange ibyo mufite byose, muhagarare, tuzapfa twiziritse imbunda, tuzapfa turasa. Aho ntibiciye kabiri bati ngwino usinye hano, byanga bikunda. Za ngabo wihakanaga uzivane muri Kongo. Imipaka y'ibihugu, ubusugire bwa Kongo burakenewe, ubusugire bwawe burakenewe, akani wabo akandi wabo. Ku bijyanye na ekonomi tuzajya duhurira hagati. Bamaze kukuvana amata mu kanwa, hahandi wari warapatanye imari itari yawe, utireka. Tugiye kumva twumva ibihuha ko Kagame Paul yarwaye, yarembye. Turakubura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iminsi irihirika igeza kuri 12. Hari amasezerano ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu ndibaza, ayo masezerano ntiyasinywe. Ubakibona umwe, iminsi iragenda, amasezerano bayasinye ku itariki 18. Ntabwo uri gusinya ni parafi, ni igikumwe bashyiraho amasezerano abanziriza amasezerano yanyu. Minisitiri wawe Nduhungirehe yarabyivugiye. Mu kanya katari gake gashize, mu kanya gake cyane gashize, yivugiyeho ubwe Nduhungirehe aravuga ati nta masezerano yasinywe, habaye parafi cyangwa se igikumwe, navuga ngo nibanziriza mushinga ku itariki 18. Ku itariki 27 abaminisitiri mpuzamahanga b'ubutegetsi mpuzamahanga cyangwa se b'ibihugu byombi ba leta y'u Rwanda na leta ya Kongo, wenda Nduhungirehe na Wagner Kayikwamba, muzasinya ku itariki 27. Olivier Nduhungirehe umaze kutwibwirira yuko Kagame Paul na Tshisekedi batazahura ngo basinya amasezerano. Bazahura bahuriye muri ibyo bya business cyangwa ibi byo kurangiza amahoro mu gihe utazi. Ni ukuvuga ngo till now, kugeza na none aha ntabwo tuzi ahantu perezida w'u Rwanda ari. Ntabwo tuzi uruhare rwe, ntabwo tuzi igihe azajya kurangiza ako gacuma yiyujurije gucyura izo ngabo. None Victoire Ingabire muramushakaho iki? Hamaze iminsi ibihuha bivuga ngo yarwaye, yarembye, yapfuye, yarwaye, yarembye, yapfuye. Victoire Ingabire Umuhoza abifitemo uruhare iki? Ni ishyaka ritemewe? Nta hantu yasimbura ugendeye ku itegeko nshinga? Koko niba Kagame Paul arwaye, arembye, yasimburwa na perezida wa Sena cyangwa na visi perezida w'inteko ishinga amategeko cyangwa se na premier ministre, minisitiri w'intebe Ngirente Edouard. Muri abo bagabo batatu, muri abo bantu batatu, Ingabire Victoire ntawe arimo. Mwamuhaye amahoro. N'ishyaka rye niryemewe. Nubwo yaba akunze abaturage, yarivugiye yuko yifuza ihererekanwa ry'ubutegetsi rigendeye ku mategeko kandi riciye muri demokarasi, riciye mu matora asesuye, aciye mu mucyo. Umubyeyi Victoire Ingabire Umuhoza arashaka, arifuza, ashoboye gushyira abanyarwanda ku murongo biciye mu mategeko kandi biciye ku bushake bw'icyo rubanda ishaka. Aje gukora iki muri iryo sigana ryo gusinya? Muri uko kuvuza induru ko waburiwe irengero, Victoire Ingabire Umuhoza yatanze imbwirwaruhame
avuga ati niba ari byo koko ko umukuru w'igihugu arwaye, ihumure dabo arware ubukira. Icya kabiri, ababishinzwe bakureho igihuha. Abanyarwanda cyangwa se abenegihugu bafite uburenganzira bwo kumenya uko ubuzima bw'umukuru w'igihugu bumeze. Cyose hari ikibazo kirimo? Ibyo bintu ntabwo ahubwo mwakakwiye kubimushimira, kubera ko abakorera akazi, kubera ko ababereye ijisho, kubera ko ababereye ahantu mutari. Murashaka iki? Murifuza iki? Murashaka ko abanyarwanda bapfukama bate? Ko babasenga gute? Ko babaramya bate? Ubwo rero nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, jya kurangiza ibyo watangiye, sibyo? Jya gusinyura, jya gukura ingabo abana b'u Rwanda, abana b'abanyamurenge, abana b'abanyamasisi. Genda ubakure muri izo ntambara zigufite inyungu. Ibitambo birahagije kuva muri 1990. Bagaruke mu Rwanda. Ni inama nabagiraga. Mufate ibyo mushaka, wenda mushobora kubikoresha kugira ngo basi FPR inkotanyi, Kagame Paul, ugire iherezo ryiza. Akantu ka nyuma wakora kagahindura ubuzima bw'ubutegetsi bw'imyaka 30. Jya gukura ingabo muri Kongo n'ahandi hose zijagaraye ziri guteza amaraso mu karere k'ibiyaga bigari. Turi igihugu gitoya, turi abaturage bakeya ugereranyije n'ibindi bihugu. Ntabwo dushaka ko udusigira izina ry'abicanyi n'abanyarugomo n'abanduranyi n'abasahuzi mu bintu tudafitemo inyungu. Abanyarwanda bararambiwe. Ntabwo tubishaka, turabirambiwe. Ntabwo dushaka amaraso atwanditseho nta kintu twakoze. Ntabwo dushaka induru bazajya batuvugiriza ku ruhando mpuzamahanga rw'amabuye y'agaciro tutigeze tubona, atigeze agirira n'abanyarwanda akamaro. Imfubyi n'abapfakazi n'ababyeyi, imiborogo y'ababyeyi bapfushije abana muri Kongo mu ntambara badafitemo inyungu irahagije. Niba hari amafaranga wasaguye yo mu birombi, gira agahozamarira, impozamarira nkeya uha abanyarwanda, abo babyeyi. Byibura amashuri y'abana, byibura kwivuza, byibura kuhababera. Ariko uzi gupfusha umwana muri Kongo, umukuru w'igihugu akavuga ngo abo bantu simbazi, I don't know, nta ngabo mfite muri Kongo, kandi ukaza ugashyingura buri munsi. Ibyo bintu urumva Victoire Ingabire Umuhoza bifitemo uruhare? Urumva ari wowe wakakwiye kumariramo ubwo burakari? Cyura ingabo zitaye mu Rwanda, abatari kajorite, abarokotse bahabwe ubufasha bw'ibanze bwo mu mutwe bwo kugaruka mu buzima busanzwe. Nibishoboka bajye kubakira imidugudu cyangwa utugonyi abaturage basenyewe hirya no hino bari kurira muri Kigali. Jya gusinya amasezerano yo kudashotora ibihugu by'abaturanyi. Olivier Nduhungirehe amaze kwivugira yuko utazasinya. Ni ibisanzwe. Itegurire iherezo ryiza, siga inkuru nziza imusozi. Ibyo mwaba murimo murapanga byose, ibiri gupangirwaho uburwayi, umuntu wese ararwara, umuntu wese aza ku isi akabaho akishima cyangwa akababara yarangiza agapfa. Ntabwo ari ibintu byo gusekera umuntu. Ibintu byose biri mu rugwiro, biri gucicikana mu rugwiro, ntabwo abanyarwanda babifitemo uruhare, ntabwo Victoire Ingabire abifitemo uruhare. Ni mu bisasanure mwenyine, ntimuduheho. N'ingaruka zabyo zizavamo, ntimuziduheho.
niba koko ubwo burwayi buhari ntabwo mu basimbura Victoire Ingabire Umuhoza arimo, nanajyaho azajyaho ari uko abaturage bamutoye. Si ibintu byoroshye. Wamujijije ko ashaka impinduka y'amahoro cyangwa ahora aririmba impinduka y'amahoro, ariko ni wowe urimo urashaka amahane. Niba koko uriho, niba koko utarembye, gira icyo ukora ku baturage barimo barasenyerwa. Ni ukuri kw'Imana noneho biteye ubwoba. Usibye no muri Congo abanyarwanda barananiwe. Usibye na Ingabire Victoire muhimbiraho, abanyarwanda barananiwe. Ingeri zose, abato n'abakuru, ubwoko bwose, abanyarwanda barananiwe. Ibyemezo bihubutse abanyarwanda bibageze mu mutwe. Gira icyo ukora uhagarike. Warivugiye mu gihugu nzasiga ngisenye kurusha uko nagisanze, ariko hari igihe wahindura akantu gato abanyarwanda ukabasigira iherezo ryiza. Ubwo rero narangiza mvuga nti fungura Victoire Ingabire Umuhoza bikiri mu maguru mashya. Victoire Ingabire Umuhoza nk'uko amazina ye abivuga, n'abandi banyapolitike bose bafunzwe by'amaherere. Tanga grâce présidentielle. Niba utabasha no kuvuga, wandikisha urupapuro ngirente arusinye, imfungwa zifunguke, Ingabire atahe mu rugo, urepare ibibazo bya Congo, tugaruke dusonze. Nidusonza tuzasonze, tuzahagarare igipfura nk'abanyarwanda, ibyo tuzasangira tubisangire, ariko urangize udashoje imiborogo nk'iyo watangije mu gihugu cy'u Rwanda. Ingabire Victoire Umuhoza n'abandi banyarwanda twese muri rusange dukeneye amahoro. Nta mishinga mu bishirira, nta guhoza abantu bahozaho intambara. Ni ibintu turambiwe twese nk'abanyarwanda. Ubwo rero ibintu murimo murahisha, muhisha inyuma, muhirika ikibuye cyo gufunga Victoire Ingabire Umuhoza, twarabivumbuye, twarabirambiwe. Amayeri ya FPR ahora aramwe, gukereya skandari ari uko hari ikintu muhishe. Imikino ya Autriche irarambiranye, guhisha abanyarwanda amakuru birarambiranye. Uruhando mpuzamahanga amaradiyo arafunguye, kubera na tekinoloji yateye imbere, amaradiyo arafunguye, telefoni zirafunguye. Ni ukuri abantu bagira inama Kagame, yaba ari abajyanama b'imbere cyangwa mpuzamahanga, yaba koko arembye, yaba yazanzamutse, yaba ari muzima, iyi nama ya nyuma yayifata, akarekura uyu mubyeyi akitahira, agakomeza akagira inama abanyarwanda, akamurekurira urubuga rwe rwa politike rugakora. Ntabwo Victoire Ingabire agambiriye kwica, ntabwo agambiriye kwiba, ntabwo agambiriye kunyaga, ntabwo agambiriye ubutegetsi buvuye ku maraso. Ibyo bintu byo kwica birangirane n'ingoma ya FPR. Rero ndangiza navuga ngo FPR Inkotanyi, mutegure iherezo ryiza. Kagame wisambira kuri Victoire Ingabire Umuhoza. Amayeri twarayamenye, pressure ya sanction irahagije, pressure y'igisebo cyo kutayobora umuryango nyafurika w'ubucuruzi kirahari, igisebo cy'ubushwanyi mpuzamahanga cyo kujya kwiba muri Congo, cyo kujya kwiba muri Congo mukavuga ko mutazavayo, none mukaba muvuye y'amara marasa, nabyo birahagije. Kurwara cyangwa se kuba umuntu yapfa ntabwo ari igisebo, n'ubuzima, ariko mwibiherekesha ubugome, mwibiherekeresha amaraso, mwibiherekeresha kwiyenza no gushima.
ibyo ni ibintu birambiranye, ni ibintu abanyarwanda barambiranye. ubwira uwumva ntavunika. Njyewe icyo numva mfite muri iyi minsi ni ukuburira buri munyarwanda wese, ni ukuburira buri mutegetsi wese kugira ngo adukure muri iyi shene, muri iki kigozi cy'ubwicanyi, muri iki kigozi cy'ubugiranabi, muri iki kigozi cy'amaraso no kwangana no gushotorana, kugira ngo dukore koko gakondo nziza ibereye abenegihugu. Sibyo? Igihe umuntu agihumeka umwuka w'abazima ushobora guhinduka, ushobora kuba wakoraga ibintu bibi ugakora ibintu byiza. Mbifurije amahirwe masa. ubwira umwumva ntago avunika. nimwumva izi mpanuro mugafungura Victoire Ingabire Umuhoza, mukava muri Kongo amahoro, mugaha abanyarwanda amahoro, nimukomeze kubasenyera, kubanyaga, mugaha uburenganzira abantu bwo guhumeka no kwitekerereza, ni ukuri igihugu kizayoborwa kandi kizayoborwa neza. Rero ubutumwa mubungereze kuri FPR Inkotanyi, ubutumwa mubungereze kuri mu rugwiro. Icyo tugambiriye ni amahoro, icyo tugambiriye ni ubunyangamugayo. Ararekwa ntashira. Nihagira ikindi numva nababwira cyangwa twajyaho inama cyangwa twafataho icyemezo, nzongera ngaruke nkibabwire. Uru ni urubuga rw'inyangamugayo, aho tutavuga gusa amakuru yabaye, ahubwo twifuza gufata icyemezo kituvana mu bibi cyangwa kituvana ahantu habi kikatujyana ahantu heza, kandi icyo cyemezo kikaduha ubwigenge busesuye nk'abanyarwanda ndetse n'abanyafurika. Yari rero njyewe Mikanya kuri uru rubuga. Nakagaruka. Imana ibarinde naho utaha.